Hej, jeg har fået inspiration fra Finn Thomas fra det nye talk show. Så I skal gætte, hvor jeg er, og komme og fange mig. I vinder en slikkepind. Og jeg er et nyt sted hver gang. I får nogle 3 hints hen ad vejen, så I ved, hvor jeg er. Held og lykke. It comes of English now. Hello, I got a little inspiration to find Thomas from the new talk show in Denmark. So you should go where I am and come and catch me. If you find me, you win a big lollipop. You get some hints on the ways, so you know where I am. Good luck!